swihehlo swa kona hi vumbirhi a swi biti nhloko ta vona directly hi vumbirhi bya vona na ye masuku a swi lo kumeka leswaku wa amukerile kumbe voko ra yeri kumwe ri nkwameni kambe hileswaku i timhaka ta vutihlamuleri lebyi munhu a nga na byona loko swilo swi humelela kwala ofisini yakwe maphepha ya sayiniwa swilo swi pasisiwa xana a nga swi voniki a nga swi tiviki a tiva yini rini u endle yini hi swona hi laha ni vonaka ku yelana eka timhaka letimbirhi kumbe eka vavanuna lava vambirhi ni nga khumba maviti ya vona. Prof, President ni ri ka mbulavulo wa mpimanyeto wa timhaka ta ndawulo ya vona tanihi president ya tikweni a palamende va kombise timhaka ta ku a hi nyikeni nkarhi swiyenge leswi swi khumbekaka ka ku endla vulavisisi swi ni tisela xiviko lexi nga hetiseka kumbe lexi xi nga helela xi nga xa makumu a ku nga fanele ku va yona ndlela leyi fari yi langutiwa loko ri ku hi yoho hikokwalaho ka yini ku ri na swivulavula leswi swi nga pfumeleki ku miyela hambiloko president va te ya mhaka hileswaku ni twe mi khumba mhaka ya step aside loko ma nghena emhakeni mhaka ya step aside yi khumba lava milandi ya vo se yi nga ehubyeni va hehliwaka va ri ahubyeni va nga ha hehliweku ntsena hi maphephahungu na tiko kambe se va hehliwaka va ri ahubyeni wo tanihi Mkhize timhaka takwe a ti se fika ehubyeni ko va ku loko president a ku wa ha lava xiviko xa ku hetiseka a ni swi tivi leswaku xiviko xa ku hetiseka a nga xi nyika hi mani aka nkarhi wo fana na lowu hikuva xiviko xa ku hetiseka xi nga va kona loko mhaka yo yisiwa ehubyeni ivi yi va yi ri huvo leyi yi yaka yi ya ahlula mhaka ya kona kambe xiviko xa ku xi kuma hi ku endliwa hi vanhu van'wanyana kwala hansi a ni swi tivi leswaku i vula mani kumbe i vula integrity commission ya ANC matwiselo ya mina ni tshemba leswaku tatana Mashamba kumbe se mi vulavurile na vona hi vo va nga va ku va mi basele ku tlula na leswi ni nga ta dlamba swona matwiselo ya mehe leswaku xikomitana lexiya xi le hansi ka vulawuri bya National Executive Committee ya ANC xi tirha ehansi ka matimba xi lombiwa matimba hi NEC matimba lawa yakulu a hi ya xona i ya NEC se na xona loko xi endle vulavisisi xi rhwala xi yisa kokwale ka NEC yi va yoho leyi a hlulaka leswaku ku ya amahlweni yi yisa ku yini se a ni tivi leswaku xiviko xa ku hetelela lexi president a vulavulaka hi xona i xi kuma ka mani u xi kuma eka SIU kumbe i xi kuma eka va xiyenge xihi kwalaya lava va nga ku endleni ka vulavisisi ehenhleni ka mhaka leyiwani se mhaka i ku loko se papa ri ri koho ehenhla ka nhloko ya munhu wa nkoka loyi a tameleke matomu ya swa rihanyo laha tikweni hi tirhisa ku yini hi ya emahlweni hikuva matolo kunene ka ha ku paluxiwa na leswo onge un'wana wa vana va yena va tumbe mahlo maroti va nyikiwa swin'wanyana kwalaya leswi onge swi fambelana na byo vukungundwana lebyiwani se swa tika leswaku a tirha a karhi a xiximiwa a yingisiwa a ri na xindzhuti loko swihehlo swi karhi swi haha swi ya swi antswa siku na siku kumbe xana lexi a xi ta antswa hikoku a ku hambiloko step aside yi nga ni khumbi hi laha yi nga vekiwa ha kona sweswi mina n'wana wa vanhu ni to pfa ni yime a tlhelo hi ku titwa ka mina hi leswi swi endlisiwaka swona ematikweni man'wanyana a va zi va na step aside o ti vulela ye n'winyi munhu a ku hayi ni ta pfa ni yime a tlhelo kumbe loko a nga ri yena a endlaka sweswo a va president loyi a boxaka miehleketo yaleyo eka yena leswaku a pfa a yime tlhelo hi laha se hi ehleketaka leswaku kumbexani xintshunxo xa nkarhinyana xi ta tisa sweswo minkarhi min'wana Prof ku na swihehlo swa ku minkarhi ya ku tala loko president va fanele va teka swiboho va teka nkarhi wa vona se loko mi nga mi langutela i ku teka nkarhi wa vona kumbe i ku tiyisisa hi mpela ku ri hi nga hatliseli hi tlula
ndumba u nga se chaya? Ya swilo swimbirhi swi na ntiyiso andzeni hi ku ya hi vona president. Hi fanele ku tsundzuka leswaku wo tanihi Mkhize hi nga n'wi veka eka un'wanyana wa ti-allies kumbe vaseketeri va voho president. Se mhaka leyi yi basisa swin'wana yi tlhela yi thyakisa swin'wana. Leswi yi basisaka swona i xihetlo lexiya xa ku ongeti vanhu lava va hehliwaka hi vukungundwani hi lava va welaka eka faction yin'wanyana leyi president a nga riki kona eka yona. Laha ka Mkhize argument yaleyo a ya ha tirhi hikuva swa tiveka leswaku loyiwa un'wanyana wa lava va yimeke na president hi 2017 kwale ka campaign ya yena. Swi ngo vukungundwana ongeti a byi hlawuli leswaku munhu i wela eka xikwata xihi kokwala ndzeni ka ANC. A yi fanele yi basisa mhaka yaleyo, mhaka leyi ya ku hehliwa ka Mkhize leswaku hambiloko munhu a ri eka xiyenge xa president perceptively a nga ha khumbeka eka timhaka ta vukungundwana. Kambe laha leswi yi thyakisaka swona hi leswi president u endlisa ku yini loko Nakulobye loyi a n'wi seketeleke a langutene na timhaka to tika ku fika laha. Loko a nonoka vanhu va ta ku i nonokisa hi ku i Nakulobye i museketeri wa yena. Loko a hatlisa vanhu va ta ku i hatlisisa hi ku i vona onge munhu loyiwani a nga n'wi tekela xitulu eka mihlawulo leyi taka hikuva na wo maveriveri yalawo ya koho ya leswaku wo tanihi Mkhize milorho inayo ya ku rhangela vandla siku rin'wanyana. Se i tikuma a ri eka xiyimo xo tika president kumbe xana ku hlwela ka yena i mhaka yo va a tikuma a ri ka xiyimo xexo xa ku xana ni ngo hatlisela ni vavisa Nakulori kumbe loko no hatlisela va ta ku anakeni na n'wi vona leswaku a nga tshuka a ni hlurile munduku ka siku se ndo n'wi susa endleleni. Se hi ndlela yaleyo a tikuma a karhi a haganeka a nga swi tivi leswaku u endlisa ku yini. Kambe ntiyiso hi wo walowo mi nga wu hlayiwa leswaku president loyi a hi munhu wa macatu a nga hatlisi wa hlwela nkarhi wun'wanyana swi ze swi heta vanhu timbilu ku hlwela ka yena. A hi tseleni Prof, loko president va fika la a ku langutiwe timhaka ta leswaku va lava ku languta mafambiselo lawanene ya ku lwisana na vukungundwani. Se van'wana va ri mhaka leyi yi ta va mhaka leyi nga ta komba rito leri mi talaka ku ri tirhisa loko ni bula na n'wehe mi tala ku amahandleni ya tindlela. Se va ri mhaka leyi nga hetelela yi fikisa amahandleni ya tindlela ya ku president va vonaka ku kahle leswi va swi vulaka swa ku lwisana na vukungundwani i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso. Hi nga fika kwalani Prof? No, hi nga fika kambe hi nga hatliseli ku tibyela leswaku leyi i mhaka yo hetelela a hi xikandali xo hetelela hi nga ta xitwa. A hi boheni minkhamu hi tiyi a ya nga vi ya ri mahandza yo hetelela ha ta hundza kun'wanyana ko fana na kwalawani. Khalanga Prof, loko mo languta tirhele ra mfumo lowu na tirhele ra tiko ra ka hina vukungundwani i mhaka leyi hi tiyiselaka swinene a yi kondlelela leswaku loko vukungundwani a wo va nkhavi a hi ta ku i nkhavi lowu se hi nga ha wu chaveku a tiyisela hi luma na meno ya emahlweni hi biwa hi wona. Vonani hi laha vanhu va seketelaka khale ka president Jacob Zuma eka timhaka leti a hehliwaka eka tona hi vukungundwani. Vonani hi laha vanhu lava inge a va hehliwa hi vukungundwani matolo kunene vo fana na va Yebandile Masuku na va Khusela Diko se ku nga swi ya loko swi fika le henhla le va susiwa milandzu hinkwayo. Vonani hi laha vanhu va cinaka ha kona va seketela na ku dumisa mavito ya vanhu lava va nga kumeka va hehliwa van'wanyana va kumiwa va ri na milandzu eka timhaka ta vukungundwani. Se a hi president a ri yexe i tiko hinkwaro leri hi ku vona ka mina ri tikumaka ri karhi ri nyumpela siku na siku exidziveni xo amukela vukungundwani ni ku byi tiyisela
ni ku ve ni hi nga hatli hi endla xan'wanchumu loko byi ri kona. Wo tanihi Zweli Mkhize a fanele ye n'winyi a yimisa voko hikwalaho ka ku rhandza ka mina leswaku vandla ra mina ri nga thyakisiwi na tiko ra mina ri nga thyakisiwi na ntirho lowu ni nga na wona wa nkoka wu nga onhaki ni ta fa ni yimele etlhelo. Wo tanihi president a fanele a ri wo sungula ku hey mhaka leyiwani andhaka loko hi mi dyoherile n'wina vanhu va tiko loko mavabyi ya ri eka xiyimo xa le henhla ngopfu mi ku karhi ku loviwa laha tikweni second wave hina ku ri na vanhu lava va nga busy va nga ku yiveteleni ka mali ya ti-PPE a na ha tiyiseli nchumu sweswi. Loko ni ze ni twa lexi xi ngo ngindi ni vhela ni teka action ni endla xa n'wanchumu. A swi vona sweswo eka president a hi swi voni. Se hi yo mhaka ni nge hi tiko ra ku tiyisela na ku kondzelela loko swi ta eka vukungundwana. Onge ti vukungundwana na hina tanihi tiko hi hundzukile vanghana. Hi ta sala hi ringeta ku tlhuvutsa yona ya le mi heliselaka yona Prof ya ku xana swi nga va swo vula ku tanihi tiko hi hundzuke vanghana na vukungundwana na koho xivutiso ku ta va ku hi fike njhani. Khensile Prof nkarhi wa n'wina. Professor Tinyiko Maluleke Valavo xivutiso hi xexo lexo mixero Munghana Lonene FM swi nga va swo vula sweswo ke ku hina se ya pfumela hi mukerile ku vukungundwana hikwala hi le kaya ka byona hi hanya na byona ke nakona loko ku ri ku xivutiso hi sweswo hi fike njhani. Languta nkarhi mixero Munghana Lonene FM se 24 na 14 ku bela awara ya 12 ku nga ri khale hi ta kuma nhlokomhaka ta mahungu na vuhongi n'wamungwanati Maluleke ivi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ka 015 kumbe tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle kumbe u kandziyisa rito ka 0712659860 loko endla tani u ta va kha endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi ya mahlweni hi twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini ka mhaka leyiwani. Holobye Zweli Mkhize va ha ya mahlweni na ntirho wa vona wa siku rin'wana na rin'wana kambe ke xivutiso i ku loko va kha va ya mahlweni na ntirho wa vona wa siku rin'wana na rin'wana swi veka njhani ntirho wa vona eka nxungeto ngopfungopfu loko ku ri na papa leri ri nge le ku va landzeleleni na koho loko president va kha va ku hayi mani a hi swi tshikeni a hi tikeni nkarhi hi tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela vulavisisi byi hela ngopfungopfu ka xiyenge lexa xa SIU hi ku hi nga ta teka xiboho mi ri yini mhaka yeleyo loko ri ku ya mi vilerisa ku va va kha va hlwela mi vona ongeti mi vilerisa i ncini xi mi vilerisaka ku hlwela ka vona hikokwalaho ka yini mi vonaka ongeti mi lava ku mhaka leyi yi tirhiwa kumbe yi landzelerisiwa hi xihatla hi le ka 015 tirhisa Mathebula DP at sabc.co.za kambe ke yi mani kandziyala ni ya ka vuhongi n'wamungwanati Maluleke a hi byela ku mahungu ya wara ya n'we ya ta wa emisaveni ya vongi. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula 015 khensile vuhongi n'wamungwanati Maluleke na nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we hi ndlela yo yaleyo. Mina ni tsakisa hikuva sweswi vanhu lava nga hoxa xandla eka vukungundwani se va humela erivaleni naswona swi kahle ku vanhu lava va nga va na xiave eka vukungundwani va tekeriwa goza ku nga langutiwi vito ra munhu i lange ku a va xikala vito. Mani kuma muyingiseri un'wana laha wo sungula i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. DP minjhani hi pfukile minjhani na hayi pfukile ku titimela xava lexi se xi vuyisa na majaha a xa vuyisa n'wana vukati ntsena a ta vuya kambe a ko titimela ngopfu mina ni tsundzuka hi 1950 a ku ri 54 mi tsundzuka na 54 no vula mi ri yin'we ta vuya hi fike njhani laha matiwa hi DP xilo lexi nga kona hi one siku rin'wana loko na ha tsundzuka ni tshama ni n'wi vutisa xivutiso kambe laha nga tlilini hi wini ma ha tsundzuka ni vutisa xivutiso ni mi tsundzuka kahle a mi nga n'wi kumi DP ni nga ha rikita xivutiso xexo i kona loyi mi nga ta n'wi kumanga kahle na. The answer is no. And where is the problem? The issue la I want to make out
editi hambi wo suza n'we mavole swi mi rhandisa swo kwala ka radio nakona ma ha ri na matimba diti yo vulavula hi vukundwana ko va hi movha ntirhweni loko ho mi suze diti va mi le ka position 5 to 10 years to come mi nga lavisisiwa mi kumeka mi ndzi vukungundwana leswaku it's like loko mo anti ku ni nga swi veka njhani ku veka swilo swi ku tlanga njhani swi va simple ku swi veka anti ni nga swi veka hi ndlela yihi le ku lava ni na riti leri nga olova ku hi tisana kahle leswaku hambi munhu a nga yivi kambe loko opportunity yi humelela ija a yiveka na yena ku mara hi va ka hi swi ngo halakela kwala milengeni ya mina ni ngo ni kambiya xin'we na meni xi fihlanyana ni ta fika na xona leswi leswi nga xiswona 16 yi endla ku munhu wihi na wihi diti a tikuma problem leri takini president vete volo ku n'wana wa vo o kumeka ku hi yena a nga tisa mali swilo yini va ta n'wi kombi vo ka police station i tshama a ya n'wana loyi a ni se tshama ni swithu swa ha ri koho mahungwini swihangalaki swi ta vuya loko va ta huma ka president hi nkarhi lowu swi nga ta vuya se hi vulavula hi swona sweswi swi hangalakile as long va ha ri ka ha ri ka power loko va ta huma ku nghena un'wana whoever kumbe ku ya nghena botmogen ku va vo president mi ta vote swi vuya ku no a tengisiwi mfana loyi se ho heta nkarhi mu hambi vona u tlangisa mali a yi fanele yi pfuna vantshwa lava nge va tirhi ku tlangiwa hi mali ka swilo leswi hi swi tivaka ku ha swi yisi helo all of this things un'wana na un'wana laha nghenaka ku tana ntlawa wa yena mativa norho lowuya wa Joseph N'wamlorho tihomi ta nkombo to nona na 7 letin'wana to onda ti dyanana hi leswi endlekaka laha kube na 7 ti nga nona na 7 ti dya letin'wana a ku na nchumu laha swi endlekaka diti vulavuriwa hi ku a ni nge ri leswi problem ya hina diti hi rhandza ku lava ku sapota munhu hi ku ya hi tribe and the moment we reach at that stage xa ku sapota munhu ku loyi i Mutsonga loyi i Mzulu loyi i Mxhosa swi fambisa sweswo u lahlekile loko nga landzeleli ntiyiso kuve na mitwa Mathebula kambe xivutiso loko ni mitwa mi kha mi sungula mi ku system yiyo yi hi karataka mi vula yihi swilo hinkwaswo swi hi swi endlaka kasi Gupta yi ngheni njhani aka Stina Dairy farm i cina xi endla ku Gupta yi nghena na va Iqbal lava tengisiwaka namuntlha na vo Shama na vo Peter Thabet swi njhani va nghena la why ku nga endliwangi ku mfumo hi woxe wu ku okay hi lava ku improve vanhu va Stina Dairy ku na mali okay vanhu va Stina Dairy mina ni vona nga procurement ya laha yi ta va simple ngopfu yi nga zi yi dinga ku DP va ya lava n'wana wa vona ta hi lomu mataku hi kona ku ya foneriwa un'wana le hala a ya vuya nghenisa swilo va ku yena tisa digital vibes for an example what was that for loko ku surely billion ti kona leta ti ta pfuna vanhu ku va qachiwa va tirha why ku nga pfuriwangi ku mfumo advertise hi woxe ku okay hi na ti-position ta 1000 mara i temporary don't you think it's best mativa ku na swilo swin'wana biti leswiwani surely ho heta nkarhi a ni voni mina i kona loyi a nga ta ku va ku i tlilina ni nga ha repeat biti ku ha munhu a nga tlilini ka lava va vulavulaka next kanona ku hana wun'we vo gwede lava vo mani vo ponisiwa hi ku va ha yima na faction leyi sweswi yi nga le ku dyeni ka letin'wana vo gwede la loko va ta huma ku nghena van'wana ta vo va yima court va tenga so a ku na nchumu lexi diti ho pfumala ntiyiso na hi vanhu wa ku hi wu veka hi yima na wona ku no mara surely ku na xihoxo la ndzeni kambe xivutiso i ku mi ta ni khomela ku mi nghena n'wini Mathebula xivutiso ku ta va ku loko ku ve xiyimo xi tani na koho hi le ku humeleleni hi leswi hi ta dyondza rini ku fika la se hi nga ta ku gondo leri hi nge le ku fambeni ha rona mativa dyondzo yi ta kumeka loko se because mativa ku vanhu lava endlaku leswi hinkwawo mativa why va endla leswi i authority leyi nga va nyika yona hi sweswo ntsena the more mi nyika munhu power i the more a yi tirhisa mara a yi abuse se a ni vanhu lava hi yo va votela va va kona hi tlhela hi seketelana hinkwaswo leswi nga le milini hi yima na swona hinkwenu because surely na sweswi 2 months down the line ku ta ku votiweni na sweswi ka ha ku votiwa swa ti-municipality va wineterini matlasi tin'wana hinkwato ku hana laha nga wini that means hi yima na migingiriko na leswi va swi endlaka swi kahle leriya ra ku hi ntiyiso
kun'wana ve nton'wana kha khota the moment hi pfumelelana na munhu ku a continue endla swilo swo nge ku ri ku hina hi nga n'wi nghenisa ka power ku votela then u nga ha complain here because i nghenisa hi wena ka power so swilo leswi biti hi nga vulavula hi hala hi vuya hi hala hi pana hi rhanga ro hisa a hi nga cinci kumbe ene a hi nga swi hundzuluxi as long as ha ha fambisa leswaku mavotelo ya va sempini lava nga na power hi vo va nga right a ku na nchumu xi nga hoxeka ka ha to dya vana va vona maswiti ku dya vanhu va yi-5 va dya tibiliyoni vanhu lavo tala va ri ku hluphekeni ti-state va ha to humesa swara risenga va ta tshama khe va ti humesa va mi byela ku vanganingani va nga tirhiki vanganingani va nga tirhiki ku ri hi ku 5 ya vanhu va le mbyeni na vana va vona hi lavaya vana va mukhizi va ri benefitile eka Suzayimani phela mukhizi a nge siziwe hi fana na tiswa hi yena iya Suzayimani hikokwalaho ka yini muku i president ani president hi vo va nga n'wi thola va tshama va susa mani ka lava nga implicatiwa lowu mi mi tiva mani because hi ntiyiso lowu va wu vulaku n'wanati lava nga huma Prof va vulavula ntiyiso ku xo mukhizi swi nga fana ngopfu na leswi nga endliwa hi Masuku I mean kwala xivandlanyongeni spokesperson xa vona eheteli a hlongoriwa a ri kwala kusuhi na vona swi nga a ngo hlongoriwa by the way a ni veka nkarhi implicated ka timiliyoni a ri kwala xivandla kwala nyongeni ya vona a ku na laha va kona president a nga ri kona sisi loyi loko byi duriwa hi mpfundla wu ri laha va ri mpfundla wa le ritangwini a wu khomi tinjana loko bya va ku tlanga va ri kwala bandini ra vona mi ri yini loyi a nga le ku Mpumalanga and then okay swi vuya kwalani futhi vutihlamuleri hi ri yini ke hi bula yini kasi hi vulavula yini kwalani ma vona hi ta bana hi nga ro hisa eke ibuloyi inene for that moment loyi inene for that moment awo danke because the institution leti hinkwato lavisaka ta ha capturini sweswi se ti ta hi ponisa hina lava sweswi hi nga eka layini leyi hi yimaku na yona swi ta voniwa ka ndhawu ka 10 years loko ta huma administration leyi hi kona va nga ta sungula ku lavisisa hi ta va hi spendi mali muni manje LDP ku amalisa vana swikolo ku amali ya hinkwaswo le ku ri ku mali yi kona yi dyiwa hi vanhu vatsongo nyana va nga le parliament va ngo hlawuriwa nyana va nga na group nje va le ku deteleni ka mali inkomo LDP va pfula hi mati ni Mathebula khesele swinene hi lexi yimo very hi va nyike matimba vanhu lava hi nga va hlawula hi yo mhaka hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona sweswiwa hi loyi mingiseri i ri butped ni kwala a Bredel post office ni ri la Afrika-Dzonga vukungundwani byi ta hela Dr. Mkhize a va yiminyana eka ntirho wa vona until further notice hikuva leswi a hehliwaka hi swoho ambilwini ya vona va swi tiva kahle kanjhani mi swi tiva njhani swa le mbilwini ya vona but Mike i Michael Nkuna a tisa ku tlhelo ro leri ku na un'wana mingiseri loyi nhleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula nhleka hayiko ni va amukele ko tala ko fana na kwala 0152971855 ayikuthi mingisero mene ku n'wangulo wa weka mhaka leyi nga ka yo wu nga va wu ri wihi andaka leswi hi hambana hi miehleketo hi ndlela ya vumunhu na nhlonipho Afrika wa vulavula 10 minutes ntsena ku nga spawara yan'we i 0152971855 un'wana mingiserelo nhleka ahe minjhani muhaxi pfukile minjhani mingiseri ipfukini a khensa mina ni la ku tata hi hala ka tata na Zweli Mkhize katsongonyana yes ni vona ni nga va voni ngopfu Nandzu mara Nandzu ri kona no vona ingaku ku na lava nga va khoma va tshwate tihuko laha va nga vuya va hoxa kumbe n'wana wa vona hi ku a ni tshama ni twa un'wana muyingiseri va seketela va ku hey varhangeri va hina va teka rifumo va cheletela ka vana va vona va chela ka vanghana va chela na maxaka and then so ila ingaku swi nga fika swi va khumba kona kambe loko mhaka yi ri kokwalani a hi ta fanele hi tsundzuka na ti deputy general director
leti ya tingele hasinyana ka vona nyana ku xana vona a va ri kwihi kela swi va khumba kambe tatana Mkhize ku ri xana vona loko va kha va approve ka sweswiwa swa digital vibes a va approve va kha va nga swi voni ku se la ku na vukungundzwana ndzi endliwaku ke ma swi vona se ku yi komisa ni yi vona so a vo fanele va tirhizayinela and then va yimela tlhelo hi ku loko president ni vona hi nga ku chavisiwa hi ku tatana Mkhize wun'wana a nga na ntokoto na vutshila a tiva ku tirhi wa yena and a tirha hi ku hiteka na ku seketela laya ka position a nga le ka yona se swa va chavisa tatana president ku munhu wo tiva ntokoto wa soni ta swi endlisa ku yini ke kambe hikokwalaho ka yini mi tshaha ku va na ntokoto dokodela Mkhize hi vo va ri voxe va nga na ntokoto ka vandla ra vanhu vo tala hi ndlela liya ya i ku a ku nga se tshama ku twala ngopfu swo tala ngopfu hi vona kumbe hikeni swo humela tlhelo ni vona ingaku xitori xa vona a va swi kota ku xi yimela na loko va yima lomu ka tithelevhixini va kha va hi seketela aka swa ti-vaccine a mi swi twa ku ri i munhu loyi xitulu xa yena a xi rhandzaku a tivaku timhaka ta yena nkulukumba loyiwani and then hi tlhela hi tsundzuka mara a ni tiva ra yi weli ngopfu ku i ntiyiso tatana Mathebula a va endli va ku munhu wo tshembeka a nga kona hi tshama yi tshembisiwa hambi ku ri vona president va ku hayi aka muholo wa mina ni ta hamba ni teka hafu ni chela aka Mandela Foundation loko va ku swa koteka muhaxi mi ni ku famba mi ya hlometela ku va chele mali muni a ni tivi ku ni ta vona mali muni kambe n'wina mi hlometele ivi mi vona yini ni nga voni nchumu mi hlometele mi kuma ka va le ku hoxeni ni ka xiyimo ka Khazamula mara ni vona nga ku na nchumu swi tele leswi swi nga leswi hi nga ha twaku ni vitile mutami swi te a mi vulavula na mun'wana Maluleke kusuka la ka Mtsikiti Alpini kambe ni ri na Santene hi so khomakhoma ka nkarhi wa sweswi ni khenseni mun'wana a Santene leswi va vulaka so loko ku ve himpela leswi va swi vulaka ku nga ku ri tiyisi kumbe ku nga ri tiyisi matsundzuka kule ku endlekeni ka yini hi museum leyi nga koho le a Soweto leyi khumbaka khale ka yindlu ya khale ka president kumbexana swi nga va swin'wana swa leswi swi nga hetaka swi languta ku yi koho mali kumbe a yi kona ni kambe hi tweneni loyi hlekani njhani hi pfukeli papa minjhani hi pfukeli khensile swinene loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'we hi khensile a ndzi la ku ya laya ka mhaka ngopfu la vukungundzwana laha hi nga za hi fika kona munhu yes loko munhu a ri lowa la South Africa a nga swi tivi swa ku hinkwaswo swi sungule kwini swi fika la ni nga swi twisiseki hi ku loko hi langutisa vuya ndzi nyika background hala ndzhaku during the time of apartheid and justify timhaka ta apartheid we never had a terminology of load shedding kuta Mandela we never have that weight kuta Thabo Mbeki we never have that weight so there comes 2007 at Polokwane vanhu loko va la ku endla vukungundzwana va langutisa ku he wini loyi a nga wiki a nti swa ku loyi a nga ni vukungundzwana nga ku mukungundzu kumbe yini swa ku taniya se va swi vona swa ku i mbhovo wa ku hi kota ku yiva hi loko hi nghena la se swi fika laha hinkwavo vanhu va ku seketela ko kwalaya will kill for Zuma hinkwaswo swa ku taniya ku ri ya ku hi ta kota ku dya loko u lavisekahle even Thabo Mbeki yi vulile a hi nkarhi lowa yena i swi voni leswaku munhu wa ku fana na Magashula a nga ta qualifya ku va premier hambileswi a hlawuliwe ku va yehelwe a ri chairperson na kokwani vona ku swin'wana swi hoxekile se va swi vona ku loko hi langutiya mbhovolo hi ta kota ku dya se u kuma ku luya va hlawulaka eku va la kumbe eku sungula eku dya va sungunile ku dya loko luya load shedding yi sungule hi 2008 hinkwako laha hi nga ri na yona se hi lani u vonaka swa ku se i vanhu va sungula ku tata i swikhwama swa vona hi timali laha ku nga sungula ku i vukungundzwana lava a va lava ku byela swa va ta kume migodi yo taniya u kuma ku nghena Magupta ma teke migodi loko Magupta ma teke migodi va nga ha swi kumi leswi a va lava swona se va sungula ku pay back the money hikuva swa ku taniya so it comes to Ramaphosa hi nga va hi vulavula ntsena hi ku a ndzi swi tivi swa ku hi va hi xiyaxiyile emiza loyi i le ku lweni against corruption sweswi loko langutisa ku na mabiliyoni ya ku tala lava van'wana va ma tlhelisaka
even hambi hala ka VBS Makwena Floyd Xivambo sweswi I hakele swin'wana swa ma 4 million back lelo nga ri mhaka ta Ramaphosa ni tshembi swa kayivisa u langutisa ekhampani liya va yivela swa in a case sweswi yi ta wisa 870 million kasi hi lava yini kahle kambe xivutiso ku nga va ku leswi mi swi vulaka swa ku va nga va kha va lwa na vukungundwani mingisero wa me a hi sungula ni tlhelanyana katsongo loko ku ri ku va lwa na vukungundwani xana mbulavuleri wa wo I nghene njhani ka quagmire kumbe ka xikatsani lexi ku a hetelela na ya wela ka vanhu lava hehliwaka xana hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti va le ku hlweleni ku va a hlula mhaka ya dokodela Zwelini Mkhize kambe ku nga va ku ri swivutiso leswi kumbexana swi nga hetelela swi ta ka vanhu hi mhaka ya ku va langute timhaka ta ku vukungundwani lebyiwani ku ya hi leswi n'wi mi nga byi hlamuserisa xiswona byi fike la se byi godzombelaka lerara ku un'wana na un'wana se I la ku vona byi lulamisiwile kwalani I ntiyiso loko hi teka Khuselo Diko a ri mvulavuleri wa yena then I step aside mara loko hi ta hala ndzhaku leswi loko hi vulana swilo swa reality during the time of Jacob Zuma hi wini loyi a nga tshama step aside mhaka vukungundzwana just one what are just stepping aside mhaka vukungundzwana se kasi ku lwa ka swo hi swihi hi ku sweswi it's really fighting against corruption kambe ku step aside swi hi vuyerisa yini hi ku a ni ngo mhaka I ku a ku fanele byi nga vangi kona na at the first place mingisero wa me that's why loko hi tsandzeke hala ndzhaku loko hi tluleka hi ku will kill for hi luya hi nga vula yena nga la ku tshama ndi vulavula vito ra yena ku ri ku vanhu lava va kutana va la ku endla vukungundzwana se hi nghena ka vukungundzwana se I ku byi siya it's like a cancer loko za yi nghena eka munhu u nga swi ku it's easy ku va yi herisiwa katsongo loko za yi spreada the whole body swa tika but leswi na ku xi vula vo tala lava swi vonaka swa ku va endlile vukungundzwana va jilala va bisi va yi vuyisa I mali ya tiko leswi hi faneleke hi phusha swona ntsena leswi swi nga koho hi mhaka ku hi la ku langutisa ku lava wela ka president lava wela ka luya mara hi swona swa ku na vukungundzwana lero hambi yaleya ka Mkhize I believe ku loko a yo humelela hala ndzhaku before ku nghena Ramaphosa a yi ta va yo kandziyeliwa hi ku na ye luya nga ta va yi kandziwa swa ku I na vukungundzwana se loko munhu o hehla ku na n'we tanihi miyingiseri mi wela ka karhi mi nga pfumela ku na n'wina loko mi kha mi vulavula mi twakala ngoti mi sirhelela van'wana hi mhaka ku kumbexani na n'we mi langute tlhelo rin'wana hi ku sweswiwani mi twe mi vulavula hi timhaka ta ku load shedding yi sungule hi 2008 kahle I 2007 se loko ku ri ku I 2007 loko hi sungula na load shedding kumbe 2008 yaleyo load shedding a yi vi kona hikokwalaho ka leswi swi nga ndliwangi ku kahle andzhaku wona ku loko ku hlawuliwa hi lwa ni nga vula hi 2008 loko emichina ya servisiwa timali to sungula ku jiwa un'wana na un'wana fake xikhwameni va hala hinkwaswo swo yima timali leti ti va lavaka vanhu va nyikiwa mathenda lama ka ma nga ri ki hi nawu loko ku nga ri na mali hala va musa hala va yisa hala mali tekiwa ka Eskom yi hakeliwa hala la ku fanele ku a yi tirheliwanga kona yi tekiwa hala ka Prof as long ku ri ni mali a yi hume yi nyikiwa vanhu van'wana na mitirho a va endlanga mitirho yaleya kutani mara mali yi huma loko mi langutisa hi ku vona ku loyi hi nga n'wi veka laya I munhu wa ku vhele na yehe I corrupt I wa yiva se loko ndi yiva a nge endli nchumu I phoyisa leri yivaka ri nga ndzi khoma loko ri vona swa ku ra yiva ri ndzi kumele munhu ndzi fake mandrax xikhwameni ku ri ku ne xavisa timandrax miyela nga nga voni nchumu Nametwele papa ni khenselo swinene nkarhi inkom 015297185 nga rivali ku hi kandziyela Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi ntsakisa helaka kumbe vatirhi va xitichi lexi hayi enhleka Khalanga aye papa minjhani he vatomi minjhani buti wa mina hayi pfukile a khensa mi nga vileli xirhami xi ta hundza ne swi ta hundza sweswi ku nga ri khale mi ta mi kha hi ku hisa ngopfu Khalanga mi nge dlamba hi veka ra vusiwana tanani na ro hitu xo sungula mina mavonelo ya mina I ya ku
tatana Mkhize na va nyikiswa tithendara tanihi minister mara lava nyikaku tithendara i ti-officials ta ka government lexi va nga va ku va xi endlile va ta va influence ti-decisions ta ku nyikiwa ta tender ka vanhu vo karhi sweswo va nga va swi endlile se hi Xitsonga xo hlantsweka ni nga vula ni ku va orendile wa khamba mara kambe mi fika njhani kwalano mingiseri ka ku mi teka xiboho xa ku va nga va ve na nsusumeto ani swile ka mi nge ni mi nyika example ya the Guptas ma vona the Guptas loko va kha va kuma tithendara la tikweni nkarhi walowa a va tirha na duduzana a tirha na vona hi swo swi endla ku vanhu vo tala va hleketa ku president Jacob Zuma va nga va ve na xiave xo karhi xo influensa ku vanhu lava va kuma tithendara se la ku hehliwa ku ta vana va tatana Mkhize va kona ka khampani leyi se swi ve swi olova mara loko ku ri ku vana lava kumbe khampani leyi a yi le kuma tender ka Department of Health tatana Mkhize va ri minister ya Home Affairs a ku ta va ku ri hava hoyi na loko ku ri ku va nga va influence because influence a wu endla ka department ya wena a ni va kona vanhu lava vatswari va vona kumbe maxaka vo va tirhaka ka Home Affairs mara vo va kha va tirha ka Department of Education na yona yi ve influence yo ka yi nga ri direct hi mhaka ku munhu yi le kule so in this case lexi hluphaka i timhaka ta ku ri minister va kona kwalaya ene swi nge endleki ku huma thendara wa 150 va nga swi tivi vona ku yi fane yi huma ene ku yi nyikiwa vanhu lava va nga tshama va tirha na vona yes xo sungula lexi faneleke xi tekela enhlokweni ku vanhu lava va na right no thendara na government irrespective ya ku va tshama va tirha na tatana Mkhize or not ya le effect va na right ku fana ku tirha a swi vuli ku loko munhu a ri n'wana minister a nga fanelanga a tirha mara lexi nga biha hi loko va ku na ti-process a ti landzeleriwangi a ku landzeleriwangi ene a yi landzeleriwangi ti-process maka ku loko a ku lo landzeriwa ti-process ta ku nyika mathendara i nge maybe va nga yi kumangi maswati a ni swi fana na sweswi ya Khalanga swa ku lahla ti-officials swa ku lahla ka va Mandela nkarhi walowa a na swilo swa xihatlahatlanyana mi vonile ku loko ku va na mukosi ya lava vanhu va dye ngopfu ku nga landzeleriwa ti-process sweswo ku swi kombaka ku va timiliyoni ti humelerile vanhu va mi byela ku vo 60 million yi xave swikipa na swin'wana na swin'wana so sweswiwani ku tekiwa advantage ya corona ku okay ku na mavabyi vanhu va nge nikisani a endleni fast ingaku loko va ku ri na nkosi se mina a ni ku yes president mara va na right ya ku vanhu lava report ka SIU a ni SIU yi va kona ku yi ta kota ku lavisisa loko yi lavisisa yi nyika report to the president ku hina hi kume yini yes because vanhu vo tala Khalanga va chajiwa hi tsaka ku okay va nga tshika va suka mara a ku heteleleni va tlhela va vuyisiwa mina ni vona yi ri proper ku president a komixiwe ku ka SIU lexi vulaka ku hi lavisisile leswi Mkhize hi swi kumile i hoxi xandla i hoxi ntintiwo so president va teka xiboho mara other than that tatana Mkhize na vona conscience ya vona a yi fanele va byela ku sweswi ni vito ra mina ri petapetiwaka andopeni mi nge ni yimela tlhelo mara a swi va oloveli why swi nga va oloveli ku na mahinya phela la Khalanga kambe xin'wana ku nga va ku mi ri yini hi mhaka leyi ya ku ni ku a ni hoxanga a hoxini ivi ni ku okay yima ni yimela tlhelo ka i lavisisi van'wani va swi languta hi tinhlo ra ku swi vula ku ni pfumela nandzu a wu pfumela nandzu ko va ku a wu la ku hoxa organization ya wena kumbe department leyi i tirhelaka andopeni ka ku va yi petapetiwa ka swilo swo tala mara xin'wana lexi faneleke xi teka nhlokweni Khalanga hi nga jahileli ku un'wana na un'wana a suka for instance ma swi tiva ku ri after loko ve na nawu lowa step aside ku na lava nga va pfulela president Cyril Ramaphosa nandzu Free State va ku akiwe swikolo va pfula nandzu intention ya vona a yi ri ya ku okay loko ku ri president wa chajiwa i fane a step aside se hi mhaka ku vulavisisi bya ha ri ku yeni emahlweni kumbe a va se kuma nchumu president a nge se chajiwa se the same ya ku vanhu vo tala ve le ku rileni ku okay minister Zweli Mkhize a va hume a va soke hinkwaswo sweswo mara xiviko lexi xa SIU a ni kholi ku xi nga heta mavhiki masekete nga ku na hina president yi nga va yi ku ri n'wi stresseni because minister Zweli Mkhize it's one of the lieutenant ya president Cyril Ramaphosa hi ku ya ntirho wa vona na hinkwaswo mara vona conscience ya vona a ni kha ni tsundzuka former minister Nhlahlanene ma va tsundzuka ku
ku va va tshame va vula ku bona va yange ka the Gupta's house ivi va jika va ka Zondo commission va ku ni yili ni bayizise tiko bonova ku nga se va swo tala va yimela tlhelo va ku mina na ti resignela mhaka ku a va nga hala organization ya vona vito ra vona ri nghena ka ndoba hence ni vula loko munhu a ri minister sweswi va nga kwala a swi nga va oloveli kusuka na vona hi ku emana nga laveki ku dya va kha va dya va yimela ku nge ni dyanyana ni thothanyana ni nge se yimela tlhelo mara a no vula ku va swi tiva no vula ku a swi olovi ni mitwini but thank you ni mitwini tlhelo rero mingser mngananona fm ni nga tana mingser a yeni ni ya kuma mango emsaba na bongi n'wana ti Maluleke sokalano eta bullana tetana Mike kona va tiveka ku hi masengeta lava nga tiveka hi bulana vona la hi enda ka ku xiximiwa ka vo sweswo hinkwaswo loko hi vuya mahungu ya misava sweswi yale ku nga na bongi n'wana ti Maluleke ndlela leyi yingisela Mnghananonene FM eka Open View channel 622 nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula enkombo phede mhlangana etwala resi kona la Khaldon aka ngumatatana mina na aphinda ku hamula anga basa ka ANC ni vurile na last mukulo munhu angeza vonwa nandu hi court of law swivuli nchumu na sweswi na phinda ku hamuna anga basa a yi heli that time ya president mi ta swivona ku hamula anga basa hinkwavo one by one mi ta vona va kha va ya a court va corrupt ngo va thake ngopfu hinkwavo that's why ante if as possible a fe ba cinciwa hinkwavo mara hi ku mhaka ku yiveriwa timhaka ta nawu wa ku hi tirhisa timhaka ta ku va fe va proviwa hi court hi ta yima va ta yi delaya va tlhela va onhela na vaakatiko so va nga va onhiseriseni xiswona sweswiwa Mnghananonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na mimburisano leyi nga voya Amerika etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Mnghananonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi my Bootpet okay right mhaka ya minister wa health yi ni kwatisa ngopfu because misalo yi one a ku ri munhu un'wana loyi a ni n'wi tshembe ngopfu evuton'wini bya mehe ku ri kahlekahle a nga tikuma a wele ka timhaka ta vanhu lava kuma ku ri ne va le ka swikandala a ni nga tshembi sweswo na loko ku ri ku kahlekahle i wela koho ni ta va ni nga se tshemba because misa loyi wa ta loko i tshemba munhu matirhelo ya yena mali a mara ka xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu mani swa ni ri yini mara a ku nga sweswi ni nga xi vulaku before ni kuma xitiviso xa president va hi byela ku ri ne ku na mhaka 1 2 3 4 against Zweli mara a ni nge n'wi jaji sweswi a rhange ni yima hi vona ku ri ne ka kumeka yini endzhaku a ni se tshemba futhi a ni nge tshembi na loko ku ri u kuma a misalo yiwani a ri ka swikandali mhaka ta ku why kahlekahle a ku vanga na sign ya ku komba ku ri misalo a nga tikuma a ri kwalaho i munhu loyi a tirha hi ku hiteka ngopfu unfortunately loko va ku humelisa muxaka lowu ni ta va ni disappointed ngopfu hi yena I was so much proud of this guy anyway let me to na lava n'wana va yi vulavurisa ku yini but mehe side ra mehe ni yimele president a ni byela ku ri se manje ya teka 1 2 3 against Zweli that's my favorite proud minister yeah all right so on can see xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Khalanga Mvukile Bootpet hi ngo tshamela ro vula xixin'we hi ku ka vanhu lava nga ku fumeni special vanhu lava nga ka swiyimo swa le henhla ti-position leti kulukumba vanhu lavawani Bootpet hinkwavo ka vona a va basangi system leyi hinkwayo yi rhanelaka tikile to vona a yi kahle so mi nga hlamali na loko president va teka nkarhi leswaku swin'wana va gina va nga ha swi tivi ku hambi ni to ni kandziya ka rhoko mani vanhu lava hinkwavo Bootpet a va kahle swo fana vo to huma halwiya ntsena vo to huma loko system ya ANC ya ha rhana hi ndlela leyiwani hayi Bootpet na vo swi ta fika swi va ba nhloko leswi swi nge endleki inkomu inhlekani Khalanga inhlekani na vayingiseri na muhumelerisi laha mina Kalavito kusuka la Midolenta Soweto Khalanga mavona mhaka leya vugungundzwani leyi yi sukela le kusunguleni khale ka va Mandela
va Papa Mandela lava va nga hi siya hi vona va nga mocha ku sungula magupta lama mate hi vona ku va na magupta la South Africa mate na Mandela se va nga soli Jacob Zuma sweswi va ku yinini vugungundzwana byi sungule hi Papa Mandela va dyondzisa vona lava vo Zuma hinkwayo genge leyi vo Ismagashule vo Gwede Mantashe hinkwayo genge leyi nga la Big Six leyi na yena president wa hina wa swi tiva na yena u le ka vugungundzwana se u yi kuma kwihi na yena president mali yo fuma u teke ka ANC yani ka magupta leyi a nga nghena hi yona le ka leswa ti-McDonald na yini ha swi tiva hinkwaswo leswi se hina hi vana va vugungundzwani hinkwerhu la South Africa ANC i magungundzwani hinkwawo ka vona ku hala nga basa na mi byela hi lexi ta huma timhaka mi ta swita ra mina hi rero hi xikalavito kusuka la Midolens a Soweto Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. You know the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got money and then you can organize a prize, buy people alcohol, and then you own branches and so on, and then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kind of politics that are at play at the moment within the ruling party. Afrika wa vulavula. Se come mi ritmene attenzione ku ora ya komenaro mix from kanalo ne FM special mbiri le shana ko Afrika wa vulavula ni Khalanga Pat Mathebula fama swinga fika le ka afu ku ora yangwe maonge msava tloko maka na bongi ngomngwana Maluleke kusokolano DJ Met tava kha ku dzumba na mina se ndaba kana huma so wabo karlo anga ku tshemisa wona lo leswaku tava kha bula na tatana Nkuna lava se swinga ximfumo xitiveka ku se I dokodela Nkuna tava kha bula na vona karlo wa u fikeli hi wo wa lo one se mix from kanalo ne FM mani hitwa ku kahle loko va fanele va dokodela Nkuna susukela kwi iva mani va nga va xixima hikokwalaho ka yini mayivo makako mhaka leyi lava ku twa yona hi ndlela yeleyo kambe ke ni nga se va amukela a hi ringeteni ku va amukela ximfumo hi ntshaho lowu va nga ta tlhe va ni byela na voko mani a nga wu kandziyisa hi ndlela leyi walibona liseri la murena walibona liseri la murena walibona liseri la murena walibona ke liseri la murena mo dithabeng ka Mavula Sioni we hop hakunene mintiro ya vulavula leya ka wena Michael Khazamula Nkuna yi vulavurile hinkwenu hi twile hinkwenu hi vonile ngulumela wa mintiro wa ku pfuxani leti nga etlela rito ra mintiro ya ku ri rasa ku tlula ni ngoma hi xixika loko ku tlhava murhundzi ngulumela wa mintiro wa ku hahlulani malwangu ya miseti evindyangwini hala lawa na ndlela leyi anameke yi anamela rixaka ndzi ri halala eka nena exikarhi ka tinena wo ndleka vusiku ni nhlekani ndlandlamuka hi laha ku nga heriki kula u ringana na ndlopfu ndzi ri hoyo eka mavutani va ku vuta va yi twile hi rintiho mavuta va ku vone ku xongaka yona I mavutani wa rakule rinkulu ndzi ri hoyo eka wena mpandwa wa vutlhari wena xihlovo xa vutivi mai ntivo wa ku vutsuvulani misisi u murhangeri wa vurhanana ntiyiso wena u fukamela mandza ya rixaka masusa ndlala emindyangwini wena muphameri eka lava pfumalaka matimula tora eka lava mikolo yi omeleke wena wa mbilu ya xihlovo endzeni ndzi ri halala wena va ku thonisa nhloti loko makwenu a thonisavo ndzi ri hom
Hom eka wena Khazamula Michael Nkuna wa Mavutani nguvu ya dyondza u havasherile eka ya u tise ku cinca u tsuvule timitsu ta vusweki ematikoxikaya hi tiva nhluvuko hikwalaho ka wena hikokwalaho va University of Johannesburg va vona swi fanerile ku va ku xixima namuntlha u dokodela ndzi ri halala wena dokodela ya rixaka wena dokodela ya nhluvuko etikweni a wu xona xingotsana xo virisa mati yo huma moya ni a wu xona xinambyana xo sasela vanungu ndzi ba mandla ndzi vuyelela ndzi ku hluvulela xihuku loko ri mina ntombi ya mutsonga n'wa xombela makhutlo madyafu na ri la tsundzuka n'wana hi kweta a ku yo n'wananga vito Masingita ndzi ri ndlandlamuka hi laha ku nga heriki kula u ringana na ndlopfu wa livona liseri la murena wa livona liseri la murena hey ya ala va rito leriya loko kha yimelela ntombi ya mutsonga a xixima dokodela Khazamula Michael Nkuna se Masingita hi loko swi yini va ta ni byela dokodela nhlekani mi amukerile ka munghana lonene Insekani xava ta vayingiseri hinkwako lava nga kona hi ra a hi tsakeni hinkwenu namuntlha hi ka hi tsaka hi kutani loko va mi xixima va University of Johannesburg va ri va langute yini va languse mitirho for sure mi swi twile loko mi vona video ya acceptance speech or loko va introduce the vice chancellor u andlarile hi vutalo leswi ni nga swi endla a tindhawini ta hina ta ti-rural areas na ti-township hikuva tanihiloko mi swi tiva ku ri hi suka ka apartheid and then hi sungule ku va na uprising hi 1976 and then hi laha hina van'wani hi nga humelela kona hi ku ri no tanihileswi vanhu lavawani va valungu a va endli segmentation ya tiko ra hina hi tindlela tinharhu ya urban area township and rural area ku ri vona va ta kota ku va na group areas act ku ri development yi humelela aka ti-urban area ntsena hala ka tindhawu ta hina ku nga vi na nchumu se mina ni vona swi fanerile ku ri munhu un'wana u a ta na a niche business leyi nga tolovelangiku ku ri at least ni tumbuluxa ti-development a tindhawini ta hina emakaya ku ri hi kota ku create mitirho hi kota ku create economy ya hina hi kota ku ya mahlweni na vutomi hi leswi swi nga endla ku ri University ya UJ yi swi kambisisa endzhaku loko va endli research va kuma ku ri leswi ni nga swi endla swa fanela ku swi xiximiwa so all the professors lava va nga tshama hansi va endla research va pfumelelana through the senate ya University ya Johannesburg va kota ku ri no hi yena munhu loyi a nga makomba ndlela tani hi laha ni nga za ni wina ti-awards to tala hambi yona ya Pioneer Award na tin'wana ta ti-international award ni vulavule hi tona kwala ka xitichi lexiwani ni nga tikuma London so swi tikomba swinene ku ri impela ni ve mabula ndlela wa ku tumbuluxa mitirho na ku tisa hope aka the younger generation ku ri a hi yeni mahlweni hi tirha hi va creative hi rivala leswi swa government ya hina ya ti-tender hikuva ti-tender a ti nge hi pfuni nchumu ti-tender ti ta hi dlaya ti hi endla ku ri hi va sala hi ri dependent ka ti-politicians kasi hina hi fanele hi ti tirhela mina ni ri Mike Nkuna or dokodela Nkuna a ni believe ka tender ni believe ka ku creativity and vantshwa a va landzeleli sweswo hina hi ta va ti-role model ta vona ni le ku ringeteni ku languta ku sukusela loko mi byeriwile mi nyikiwe papila na tsundzuka ku hi mbulavurile ku ra ka xitichi lexiwani eka nongonoko luwa wa tiko mi kha mi kombisa ku kuma papila ra ku n'we ma xiximiwa ku fika loko sweswi se mi ta xiximiwa se hi mpela ntirho wu endleka mi titwa njhani hi mitirho leyi ni titwa ni tsake swinene ni ri ni vuyeriwile and ku vuyeriwa ka mina i ku vuyeriwa ka rixaka because tanihiloko ni hlamuserile ku na vacuum yi kulukumba ngopfu loko mo langutisa loko hi kumi democracy
hi 1994 ivi ya government ya hina yi create timhaka ta ku tendara, and then we lost opportunity ya ku yisa mahlweni creativity. Loko mo ya matikweni ufana na vo America, creativity it's order of the day. Loko mo ya vo China, creativity it's order of the day. Mara hina la South Africa loko hi pfuka hi ri hi ya forma company ku hi ta landzela van'wa tipolitiki le ndzhaku, a ka ha ri na creativity kwalaha. Ni mi twi mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku swi ta va kahle ku vantshwa va kota ku sala ka mikondlo ya n'wehe va mabula ndlela. Mi swi kotile n'wina mi kha mi suka ka tindhawu ta le makaya swinene ku va mi fikelela ka xiyimo lexiwani xa ku vona na ku tiyisisa leswaku mi hetelela mi xiximiwa mi tlhela mi va mabula ndlela hi ndlela yaleyo. Xihundla xa kona i yini? Well, xihundla xa kona ku hava xin'wana handle ka dedication. Leswaku ri loko u ri munhu u fane u va na plan ya ku u lava yini wena hi vuwena bya wena. A wu swi koti ku hanya u ya mahlweni u ri hava plan. Se loko u va na plan ya ku u lava yini, u tlhela u stika aka ti-plan ta wena, u tlhela u lava ku va creative, u tlhela u lava ku ri u kota ku teka ti-risk, because avuton'wini without risk u nge swi koti ku humelela. U tlhela u va na milorho, hikuva loko u nga lorhangi a wu nge humeleli. Endla ku milorho leyi u yi lorhaku yi ku humelerisa, ene endla leswaku u hanya entiyisweni. Hi leswi hi swi vitanaka ethical behavior. Loko mo langutisa ku xiximiwa ka mina va swi vekeli ti-pillar ta 4. Yo sungula i imagination, conversation, regeneration and ethical behavior. So loko mo langutisa all those 4 pillars ti loaded hikuva na milorho yi kona. Loko mo langutisa mina 46 years ago loko ni kha ni famba Joni, ni vuyi ni lorha ni ku ri no endzhaku loko ni voni Carlton Center ni ku ri no, na mina loko ni kula ni ta va na yona building yo fana na Carlton Center. And today ni ake a building ya high rise building Asante, and then once mutima wo sungula ku va ni ake building yo fana yaleyo Asante. Leswi vutaka ku loko munhu a ri na plan na ku tiyimisela swa koteka. Conversation yi vulavula hi ku ri loko u va na plan ya wena u fanele ku relate plan ya wena properly, leswaku ri vanhu lava nga khoma timali ti-bank va swi twisisa na vona ku va ta swi kota ku ku finance because wa swi tiva leswi u swi endlaku. Se loko u nga swi koti ku vulavula a swi nge humeleli swilo swo fana na sweswo. And then regeneration, a wu swi koti ku hanyela wena u ri wexe, u fane u hanyela na van'wana, u kota ku hleketela na van'wana, u kota ku dyondzisa na van'wana, leswaku ri at least ku tirha hi leswi. Lava va nga na tindleve va ta yingisa, lava nga riki na tindleve va nge yingisi. Ethical behavior yi vula ku ri xin'wana na xin'wana u fanele u xi fambisa entiyisweni. A mi kha mi vulavula before ku nghena program leyiwani ku ri vukungundzwani lebyi nga kona ka government ya hina, un'wana na un'wana hala ka organization leyo ku hava leyi a nga ta ku a nga kona ka vukungundzwani. So business yi lava ku ri munhu a hanya entiyisweni swilo swi ya mahlweni. So hi leswi loko hi kha hi hanya hi ya mahlweni mi hi vitana ku ri hi ta motivate vantshwa, hi nga tata hi fika hi va motivator, because you see in today's environment a ha ri na tona ti-role model. Ti-role model i vanhu lava va nga na timovha letikulu ta vo Bentley na vo Rolls Royce. Loko se hi famba la xitarateni va hi chela hi pfuri va hi susa le hi nga swi kota ku xava timovha, mara movha yi ta ku pfuna yini? Hikuva wo xayina u ona mindzuku sala ku ri ha nchumu. Kasi loko u build asset u ta tshama na yona hi laha ku nga heriku, hi leyi hi vitanaka it's an investment. So ka ha ri na ntirho wu kulukumba ngopfu loyi n'wina va xitichi mi fanele mi hi vitanaka hi dyondzisa society, because knowledge hi na yona. Va ri hi xilungu knowledge is power. Without knowledge you're nothing. You can go to school and acquire all these degrees,
but without experience you won't go far. Take for instance swona ka nkarhi loyi nga ka wona munhu wo fana na mina ni kumi this PhD at 46 years. 46 years after ni sunguli business. Mara mi kuma ku ri va kona lava nga ya xikolweni va fika va dyondza va kuma first degree ivi a ti nyika focus ku ri no under ka 3 years ni fanele ni va ni ri na masters and PhD ivi impela a famba a kuma that PhD but se a yi kumile a nga ha swi koti ku create ntirho a createla n'wana u fanele a ta ka mina ni nga famba journey ya 46 years a ta lava ntirho ka mina. So hi leyi nga na nkoka PhD leyi nga na nkoka hi leya mina because leya mina yi ku nyika ntirho sweswi ya lava experience. So swo tala ka ha fanele ku dyondzisiwa ka ha ri na vacuum yikulukumba ngopfu leyi society na lomu swikolweni kumbe hambi to revisit our curriculum because mi nga kuma ku ri curriculum ya hina a yi kahle ku dyondzisa ku ri munhu a tiva xilungu ku ri a kota ku ri loko a tirha a ka vo misisi a kota ku conversa hi xilungu and a hi swona leswi nga ta hi pfuna hi lava leswi swi nga ta hi pfuna swi hi pfuna ku aka ikhonomi ya tiko. Sweswiwani hi le ku sunguleni ka doroba ka Nkuzana and i doroba ro sungula aka rural area leri nga ta va ri sungula hi n'wantima leswi hi faneleke hi tinyungubyisaka hi swona ku ri hi kota ku ti createla swilo swa hina hayi ku ri hi ta hi fika hi ona mativa 2 weeks ago ni vone minister wa transport aka famba a nangusa switichi swa switimela kusuka park station ku ya mathela hinkwawo kwari hava na cable na ya hi 1 leswi vulaka ku ri distraction leyi nga va kona laya it's the biggest distraction ya the whole country because whatever leswi a hi ri na swona hi swi destroyile hi fanele hi sungulela hansi and of which is ta hi teka another 100 years to reach where we were. So hi na ntirho kulukumba ngopfu Putete. ni mitwele leswaku mi vulavule a ni lave ku mi vutisa swin'wana xivutiso xi ze xi famba ni saleti mina titimbirhi hi swilo leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi tatana Nkuna ngopfu dokodela Nkuna ngopfu loko hi kha hi languta ka hina ha ri ku vantshwa na mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona ya ku hungunkulu i ku vantshwa va pfumala mintirho loko se n'wina mi ri dokodela namuntlha mi kutani hungu leri mi nga va siyaku na rona vantshwa mi nga ku yini ka vona? They mustn't lose hope loko ku na vanhu vo fana hina hina hi kona hi van'wabulandela experience yi kona n'wina from the siyanamoya hi nyikeni nkarhi we talk to the youth va hi vutisa question because I won't be able to say everything in the last 2 minutes le mi nga sala na yona because hi fanele create an environment leyi vantshwa va nga ta kota ku fona in and then hi va hlamula and xin'wana xi ni tsakisaka i ku ri le IUJ they've seen ku ri ATCC I've got a high knowledge in terms of retail and property development insofar as real estate. So they are going to create a forum whereby they'll put 3 to 4 professors against me, but we start the question so that we should document that properly. So that, in the history and in our lifetime, we can say we had, a giant indeed. Because you see, what we are doing currently, we don't do anything which has been started by us as black nations. We only change names. Crawl City. It's an initiative of a black person. And that's what we're supposed to do in order to grow our economy. Mina na mbejela namuntlha sweswiwani hi ri lamoyeni ku n'hweti leyi hi nga ka yona leyi ya khotavuxika yi nge heli hi nga tshamangi na n'wina hansi hi nge tluriwi hi tiprofesa ni ta tshama na n'wina hansi hi nyika vayingiseri nkarhi va bula na n'wina va mi vutisa swivutiso kwalawani ku nga se hela n'hweti leyiwani na tiboha mina na xipano xa Afrika wa vona vula no dikhensi swinene xewetani hinkwavo vayingiseri hinkwavo na vakhensa lava nga kona ni this degree this PhD leyi ni nga na yona a hi ya mina
mina I'm just a servant ya vanhu mhaka yikulukumba vuton'wini butphethe hina vanhu hi fanele hi titsongahata. Number 2, hi nga rivali laha hi sukaka kona because the majority of people va rivala lava sukaka kona. Mara loko hoza hi kota ku ri hi titsongahata hi swi tiva ku ri loko hi kha hi tirha it's not about ourselves. For sure, Mr. Twil, introduction, honorary doctorate. I mean, the professor said, quoted me and unquote. It's not about the money. It's about changing other people's lives. And that's me. Dokotela Nkuna kesiri sunane nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya kwengeta. Inkomu. I dokotela Khazamula Michael Nkuna na taka wena bongi ne kama ima nsikona ngenisa DJ Matt ako dzumba ra mina yi khomele yini eka siku ra namutlha DJ eche ai ako titibela man ka titimela na namutlha ai ku hela ka vhiki Mpumalanga a xi nga bingopfu nsukela ku ri na mpfula tolo ni ya Giyani loko fika Giyani ku ri na mpfula loko suka Giyani namutlha a ku na mpfula futhi kambe wena u ri yini namutlha Khazamula namutlha ku na kulukumba n'wanyana loyi a chavaka xihahampfhuka a ni ri veka bola ntiva Steve Lukwele ya ku nge seventisa mina a nga yanga na le overseas a tlanga bola so a ri mitsa loyi a nga khandziyi ene loko a fana a thowara i famba hi xikepe tiva ri na wa u khandziyi xihahampfhuka mina ni khovetela na vanhu vo tala languta mina i nga languti loko xi fika laha mukopana la tintshaveni la ni ta ku byela bonge loko i twa ni ku mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.